Katkamkan notification balami mentasngi ke staff selection commission kalaong habidai batka notice ke balami mensua kat berterik mulai bekerja aracara pusau ke commission kala site ban reschedule biang ya ke pus Constable GD hakni ki tarik rum sau tarik san tarik tarik new tarik spur tarik kadway tarik kadar tarik kadlay tarik kanyaw tarik, kadra tarik, kanay tarik, arpaw tarik, arpuy tarik, ban arpusan tarik, jang'u, February, arhajar arpusan. Tiki candidate kibla apply ke post, la advice bakin lech po ke website jang ke commission la kapor na bota kiwai-kiwai bat ki updates. Kublai sibun.